Efficiency Ibu Elemen Pakai Tiko Ini adalah Harna Itu Kacesong Asai Tiko Ini Dah Kacesong Akhirnya Kebar Jadi Presiden Secretary Parliament Women League of Youth Ini Central Committee Long Keja Doan PS Committee Long Keja Doan तो फादे नहीं काटों कुछ लोग काटों PS number 57 dah Terus so, logo. tadi lagi kini lu bawa langher ke palu alat dah rut ke jok long lengki ko anma orang itu arai ke jok long leder walang visi kini jasmet dah ke song pidulong Lasi ladak det kali lapen nasong incident det kali pinangan a polling station ke or karbiango pinangan a polling station pangela so se jetang BJP atu proxy vote ke job lapen pangchenglo lapen pinangan di make alam itu phang vote ke pajak long nei la sona din tatu lapen ke pinangan di make alang itu Tuanma EPSLC itu paham kepajak mai di balang tu bikhang lahai tu lasi lahai aku thak bangge dilihin ben make ning sam tu alang itu diklaim son make chokje tu jong bolji athema bikhang anu pinta bikhang ki gut bijok rai tu lapen obat pangsi akime candidate lapen akenuma party lahai kata chongwai rai tu laposi pini aron peni tu EPSL se party pen chisong lo lasi district administration pen dango election commission pen dango alang tu loso ke chisong pen thak RTN tu posi bini ning khelo aki jusi alang lahe lo non ke ramdam election inang kana tim lo ke tu alliance semen pen dapat EPSL se phat gut bijok long le tu lo lapen Halada kenapa efisiensi vote bijok long le tim sita ke haji non jitu itu alliance pen itum ke chetoy tu adiman ke haji pusi ting thelo la sona khak se ko efisiensi pe kunapa itum ke thura tim ana bangke ke haji ang ring sido lasi jasemet ning ke cepat ke damalang ke lehelo ili tum kadu beta ning dinang le athima la isi tum semi final lo pusi di khada itu mau final election apa kayak tuh yang jelas munai Karbino Otonomous Council election ini tuh halap kata itu cisikling si orang tuh kasih itu pilih kan kasih sama pangceng lo mulai tuh rutin apa hadap na lapen ke non ini tuh lapang so Rizal MLA Rizal itu besen itu mepi kelam kado kita ningarong pikhayak lo lapen itu besen dan herodak sudah ini tuh mulai ke election orang panggil itu cisik timbang kok. Lapan ini tuh lapang so EPSL se party ke parjak ke ceng athe abang itu mato itu cingni. Laki ini tuh methang Karbino Otonomous Council lo sik situ lah ron pe madak cari calon nangji pendak kok methang long le banghan kipi aja kok. Lapan dak election vote ki jok long aja kok. Lapen election ki through lo aja kong pendang no Karbino Otonomous Council along pen goreng ki piun jitu la department thongkep department pen goreng ki piun aja kong la ini tu merete situ nangji ku pendang lo asong bepar ki hak claim ini tu mingong aso det nangji ku pendang lo ini tu dak Karbino Otonomous Council lo six tu la ron pen ini tu dak ajat aso na choklim pen situ dak cari lo nangji ku keman Kasok keman pada posisi itu efisiensi kita cek pada mahal patheko. Lasi no ini tu kacesong padulo lapen ini tu council dah ini tu cerai loko muneng abangke lasi anu tinda non kebang jilang Otonomous Council election of part ini tu cisikting pada itu dulu kan lasi no abang so kacesong bang ini tu nikah sampai kecepat lang nak lagi tu non
administration at tumarte siguro po si ilitum aron pa nito chisong si puro tema ta hello po si pini tu chisong nang ko ta si pini bang so ko chisong lo ato ko ite bang tu ano mata nilihin pen churur si nang pimpon ko lo kado Turun lah, itu mah central PP pen. Hampon pejam di airport, masih non bang kali tu dijud lah, lepen itu malong di street bang bang bisipu, bang hong cot gang, tu si menang lelo puluh tangkai itu mah central